Wengane zakuthi impela sibona lapha kumsebenzi omusha kakhosana kumfampongose kuyiyona i-album ke ephuma kosukunikela izolo njengoba ke siqophe umlando phana ke ndimeni ke yomculo kaMaskandi kodwa lapha masikhuluma kakhulu ke wengane zakuthi impela ke siqale sinibingelele kuyona ke imboso sithi MTV sithi nje mosaqala ukungena kuyona i-channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe na notification bell khonza uzithola zonke izindaba keshisayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wengane zakuthi impela sibona lapha i-album kakhosana kumfampongose nephuma ke osukunikela izolo njengoba ke isikile ke manga yaphinde ke eyaqopha umlando phana ke ndimeni ke yomculo kaMaskandi njengoba ke yona ke le album ke isikwazi ukuthi ke ihlale kuphana ku 2 million views ke kungapheli ngisho naloko usuku njengoba ke isivizana iyaqhokela ke phezulu ke ngawo ke amahora ke awu 19 ke wengane zakwethu nokuyinto ke bafowethu ke impela iqalekayo phana ke ndimeni ke yomculo kaMaskandi okusho ke ekukhulu ke ngayo i-album yakhe ke ukhuzana ke umfuka Mpongose nokuveza ke engokusobala ukuthi ke abantu impela ke bayithakasele ke ngeyona ndlela bafowethu impela ke thina ke simboso sithi MTV bafowethu sithi nje ake sinishiye kanje ihlangana njena ivideo elandelayo.